نن زمونږ سبق سورة البقرہ دویمه سپاره آیت نمبر 237 خوانوالی تر 244 آیات پوری 244 آیات پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کطلاق ورکیتا سدیتا من قبل ان تمسوهن مخکد لا سورلو نستا سدیتا وقد فرضتم لهن فریضا او حال دا چه مقرر کروی تاسو دی خزو لرمهر فنصف ما فرضتم پس نیم دے دا آغا مہر چی تاسو مقرر کروی الا ان یعفونا مگر دا چی او بخی دا خزا نیم مہر خاونتا او یعفو الذی بیده عقدت النکاح یا او بخی پورا مہر ورکی آغا سڑے چی پلاس دا آغا کے غٹا دا نکاوی یا او بخی پورا مہر آغا سڑے چی پلاس دا آغا کے غٹا دا نکاوی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى او دا بخلستاسو دخپل حقوم یو بلتا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى او دا بخلستاسو دخپل حق یو بلتا دیر نزدی دی پریزگار ایتام. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ او مہیروی تاسو احسان اخوت اسلامی پخپل مینس کے. ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ پا آغا چکوی تاسو لدن کے دے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات نگاہ بانی کوئی پا منزنو باندی. والصلاة الوسطى او خصوصاً پا منز درمیان باندی. وقوموا للہ قانتین او درے گئی اللہ تاجز کون کی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا پس کا پریگ دئی کس کا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا پس کا یری گئی تاسو مانم یاد اکلا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا پس کا یری گئی تاسو نمونس کا وی پیدل یا پسور لائے باندی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ پس کل چپ امن شیطاسو نیادوی اللہ لرا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون لکا سنگا چی خودنے کڑی دا تاسو تا داغا احکامو چی تاسو پی نپوی دی. والذین یتوفون منکم اواغ کسان چمڑی گستاسونا ویذرون ازواجا او پریگ دی بی بیانی وصیتا لازواجهم وصیت کولی د پارد بی بیان اخپلو متاعا الى الحول غیر اخراج د جوڑے جامی تریو کال پوری بید یستلنا بید وطلنا. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس کدی خپل اوتی نو نشت گنا پتا سو باندی.
فیما فعلن فی انفسهن من معروف فبارا د آغا کی فبارا د آغا سکے چه اکڑل دی پخپلو ځانونو باندې من معروف پخی طریقے خاوندیو کو واللہ عزیز حکیم او اللہ غالب حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف او د پارا د طلاق شو خزو جوړ جامدا پرواجی طریقے سرا حقا علی المتقین دا لازم دی په پرهیزګارانو باندې کذالک یبین اللہ لکم آیاته دارنگی بیانی اللہ تاسو تا خپل دلائل لعلکم تعقلون خامخا چه تاسو دا عقل نکار واخلی الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم آیا تنگوری آغا کسانو تا چغی اوتل دخپل کورننا وهم الوف حذر الموت او دی پا زرگونو دیر د مرگنا یعنی د صد وجه وطل د مرگ دیر د وجه فقال لهم الله موتو نویل دیت اللہ ملشی ثم احیاهم بیائی جواندکل دی لرا ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ خاوند پزل پخلق باندی ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقنا زیاد خلقنا شکر نو اباسی وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا او جنگ کوئیں پلارد اللہ کی او پوہ شئی ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ اوریدن کے پوہ دے